Bacit ćemo šta diskografiju vaši. Ako bacit Ako te još jednom vidim, ti ne dođeš da te zovem. Molim da se jasno. Ne čuo? Da, uvijek, to i ja, uvijek. Tehničke pripreme kako na stadionu, tako i u stručnoj službi kod kluba Radnički. Ono što je najbitnije za moje iskreno proširenje gledališta koji sad moći da primi negde oko 6000 gledalaca koji će sedeti na sve jasno, mi smo jasno u bloku iz turizma koji je pripremio moj kolega Luka Mijetović, a to ćemo čuti posle muzike.